Kayak live kan sih kalau level 40 sedang bilang lo live ke alaman ke kok kam kok means tok ngkas du ya heo lo alaman ke kem siduk lo te level 40 live ang kok lo sab rap terang nak lo lo alaman ke nang lang nun mang ulang masuk to ha tok ngkas du gorom pik ah kalau lah si live bang apor belo lah si non ni tundam juga laku ni peluni buka peluni dah pelam lo lah langsung lang dah impuyar ya video itu lah si blog itu dah dia lo lalu di stop lo deh ha